بفيديو يكنو مرحبا جوار از لدردورا سيورغو چرموك و هروها سمسوري ريويتيا خو بردوام دكم نها از جگنديا دپرسم و گندي جمرا بحثا هنجيا دكن گندكي بناوي قتينه هيا لجوريا ازي بربوي گندي و بچم و وي گندي جي نشاني و بدم افدر صعب خوشن حقيقتا هشيناهي هيا دارو دوي هنا چمه فرات هيا و گلك عردنيگاريه كفناره بخير و بيره ببركته از دخوازم في خير و بير و بركته ولاتي ما گاف بگاف نشاني و بدم بو في كيجي از ريويتيا خو دومينم و اونجي لگل ريويتيا موتوروان بن داكو جي خوش نمينن نها ام ببيجن برا ريا ما و ريا و بكريبا دي فيديو يا بريا فيدا لگنده دسمان مهن کشان کربون و دیسا گنده یلماز گنی او گنده کبنار او دیمنن کبنار مبورا پارو کربون تی گوتن کو باوی یلماز گنی جوی گنده دسمانا کبن کوچبر بویا و دسمان جی جدرسمه هاتنا یعنی گنده دسمان جدرسمه هاتنا جبروی که ناوی بویا دسمان نه ازید برده بچم کابنرم به اف ريد تشكرد نافي قليدة دهشت يعني حقا ديمني دهشت خوش دستي من جوادر نافا ازي داكبم برچم بي افدر كويدرة ببينم و پشترا ازي وگرم گنده قتيني نشاني وبدم ليه از دخوازم دست بيكي برياكو وگر مسر ريا سيورگ جاردن دویرگه دا که مبادره نشانی و بدم باران پیچکی ابری خرا کرنه لی جبونا من و موتور من نخمه ام دکارن دویرگه دا جدا کبن و هیویدارم بی قضا و بلا جاره کد مکاربم دویرگه دا در کبم هل کشم بملتی من ياو زنارم بلند لملي مني دن قاليه كي كورو تجا آفا چمه فرات حسبك بار كريا لكاميوني و بلي افدبا جيادة دوي السح هاي داربه و ما موتوري خوا داخست باشا بهدي كت ازي سياس اوسا اشتي مراد كر يفريكي تيخما بني فيدري داكو حتر بكاربن çava bakın ve baştıra be destemin ne iş ya bunlar hat bu rakırna motor ama jber destemin şikiyaya جيكي وصا بتيستا كاتم بنه مجوار قلت حتى الشفقة خونك مساري خونك كارم نهم فرين قرتيا جبنا قلنا هركا تشتي وصاجي جارنا ورنا السري مرب يعني افجي دنابا بلاني دنا بو تشك نابا خدش قضا وبلاي مازنتر بپاريزه ايجا جبرد فيتيز ده كتبو نه هركز بردم جينا هركه سخامه دكم دستمني راستي شكاية از سر مردوان ده كتبون شكاية
از دبیجم جبنا گونه بجنا قیش سر موتور دکت وشکاندیه جبر وی زحمتی دکشینم موتور نورمال دما گو دکوه جارنا بجاره کرن ها شغله باش یا الله لی از چه بکم از بچکیدن جبرو ها دادم عربا کات از بچکیدن هایدار بم yani از تم دبیجم از هایدار بم راست از هایدارم جی اما صحف ریکه سرجیره برجیره جبروی دفا گونجالانده ذکرنا موتوری زحمته دبرجی میشپان هنه تحت كخوشي بلند وليك ليك ليك بالسرة يلي ناوي gündeki piçuk necik inan visse kija günde ama yazınıyorum de hatta kıydır yetişe every دچه بوی آوای بردوام دکم اش ورجی داد که بر چم لی ازی و گرم ج نوا گندیه کی ببینم جوان با پرسن به اف در کی داره گلو Eli nadeglegek ki faş ka kestin alvadır ha Salam kesme ditil der ve guaz je bepirsin le nave bir gundi çiya le kaz al cikiş vadra bir seknim der ki ama قد تعالى يك جمرة شانكو هم بحثا في قندي بكو همشي لأبدر تشينا تشيا از داکتم گنده بیاندور والهمبری جی نافچه گرگر از باورم نافچه سمسوریه هیا و اف درجیش خواه گولا بنداویه yani لویا لی آوه سمسوره لویا لی آوه از نهال آلی رحایمه اما لهمبری من سمسور هیا و او نافچه گوجدور و خویاد کجی گرگره حیانی سینو رویز هاتم جاره کم از وادرات بینم و وکی تصادفی هند بینن زناره کی پر بلند بله هند بینن آوایه افدر از لورم نها افدر العزیز ملتی و دیامان رحاو عن تاب روجك خوش ديسا درباستكم و هيفيدارم اونجي دبنا
هفپار و هفکاری وی روژا من yani malek mazın berya go ev bendar çe bibe مرۆڤ ژڤیالی دikarbû derbasî alê dinê bibe lê niha ew bendav nahêle pir jî tunebûn di vaderan de bo vê yekê yani bifikirin ger ewa ye çend gava dûrî me ye lê ji bûna got em biçin ger em mecbûr niharin ser pira mîstê re derbas bibin û li alê din re bizîvirin bin dê beyandûr. Li wî gundî ez bawerim medreseyeke kevnar jî hebû lê niha xiribe ye. Min nedît bi rastî di xerîteyê de di nexşeyê de dinivîsî belê niha di golê de hin keştî hene hin qeyîk hene mirovan digerînin. Maşallah, maşallah. Bihuşt, Kürdistan bihuşt e. Böyle ez jî gelî derketim. Nigît ha, nigît dinivîse, nigît. Herhalde nigît dinivîse. Waya çend hebgule jî berdanê. İcazê bi vî alî behar bû. Gundê qetînê digotin li vî alî heye. Ez niha ber bi gundê qetînê ve diçim. Yani ev ciyogavek ez daketime di hesab de tune bû bi rastî. Ez di diriya vegerê de bûm ama min êrt ku ew rê xwe berdide gelî ji mir cazîb hat. Ez bi xwe nikarbûm. لو من بري خداور بالوري بنهر الوري خواستنا kömür derxin yani biborînin xwastina mermer derxin wekî kana mermere lê herhalde bikêrî wan nehatiye bê çawa dev jê berdane ne tiştekî baş bûye demek loma dev jê berdane. Belê hatine gundê qetînê ev jî gundek ji gundê sê werege ye. Çi delal difirî. Eşe û gedayî bi tena serî xwe li virê wisa li milê çepê mezel tune bûn tenê ew hebû lê li milê rastê çend mezel hebûn goristana wan ez bawerim ew dere. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Mahmud çawayî? Tu başî? Tedî başî? Ez jî başim mala te ava. Taba. Ata ava tir diçî kir wisa? Ya mıtırça bilmiyor ya. Tu zazakî zanî? Ezazaki zanıyor. Ezazakî qisekeno? Erê? Ere. Erê. Navê gundê we çi ye? Bu ne? Erê. Narla kayar katinele. Qetînê. Kurdî qetînê ha? Serçavê min mamo. Terçabe teveşe. Sen neresin? Ez ji Amedê me Diyarbekir. Diyarbakır. Erê. Pekî ev qetînê? Ew qetînê. Erê. Ji kurê çend sala ev gund heye? La ne bileyim de çu mutara. Sav zû dirêj ha? Hastaya gune. Zêdetir. De bu xeraber dike. Ya. De baş e serçavê min hay ji xwe hebe. Sax bî oxir bû. Serçavê min. Oğur tu açık bu. Sax bî oxir bû. Belê mamo wisa sohbeteke kin kir. Zazayê ev nevî zazakî nevî Tirkî nevî Kurmancî ev der qetînê ye werhasil. Gundekî xweş e. Merheba jwar. Merhaba. Hûn çawa ne baş in? Tişte jî razî be hûn sax bin mala ava. Merheba ehlen. Qetînê ev der ha? Ha serçava. Girêdayê sê werege ye?
Hon xelkê ku derê ne? Ez ji Amedê hatim. Diyarbakır. Diyarbakır. Tu zanî îro min kesek dît got eslê me ji Qetînê ye. Li Diyarbakır. Got sê bavik hatine ji alê Bexdayê. Got yek ji wan hatiye gundê Qetînê bi Cîbûyê. Yek çûye li gundê Licê Hezro di wê navberê de gundek ava kiriye bi navê Qetînê û birayek jî got çûye Konyayê. Pekî tev eqreban e êvî gundî? Tev eqreban e ha? Ser çavara. Te baş hay ji xwe bin naxwe. Çantê te jî Ahmed Sporê ha? Wala saxiye. Wala hebûna we ye. Saeta we xweş. Eyn wisa ye. Saeta te xweş. Bu şampiyon jî tu jî Ahmed Sporî ha? Kîja texmî? Real Madridî ha? Erê Real Madrid. Tamam. Li kêleka Real Madrid Ahmed Spor jî deyne. Tamam. Baş e. Hon ku derê tê? Valla ez wisa hatim. Ez çûme ev Takoranê. Taqoran. Ez jûr hatime Dêsmal. Ez jûr ez daketime ev berçem ev kîja gund bû? Nît. Kurdiya wê Nît e. Ha. Ez daketime wir ew gerger ha li qarşî. Tiştekî xweş bû wala ez jûr jî derketim mi got êdî divire derbasî sîwere bûm û vegerme Amedê. Ev dersab xweşin wala wek cennetin. Navê we çi ye? Navê te çi ye? Namê te çêk? Erê ez Kurdim ama ez bawerim hûn zaza ne? Ne wisa? Ez jî kurmancim. Namê te çi yo? İlhan. Serçava em İlhan. De baş mala ve ava hay ji xwe hebin. Bi xatirê we. Sağ bin. Sağ bin serçave. Belê bi rastî motor li gor min amûreke diyalogê ye. Çi? Bize Paris hamburger patates bir de kola verirsin. Vallahi li cem mitine hebûna min ê bidana te. Yarın buraya gel tamam mı? Hadi hay ji xwe hebe. Bay bay. Su zarokên xweş. Oy oy. Gundekî mezin e maşallah Qetînê. Ev jî gundekî zimanê wan zaravayê wan dimilkiye. Merhaba. Ew zarok motor dît jêtirê ez moto kurye me. Bo wê yekê digot ka pîza heye, hamburger heye, kartol hene tu bidî me. Çaxê garan tê malê ey jê hêdî hêdî erme mala xwe. Hem çaxê wan e û hem jî çaxê min e. Bi hêdî hêdî ez ê biçim. Bênezer be maşallah ser teva texte û ew tişt hene. Herhalde ji bo nezer li wan nekeve. Ama merhaba qewet beşdar. Çawa tu başî? Çavê êvarê ha tu dibî malê êdî. Ha tu zazayî ha serçavê min. Berçimim. Ew texte got te serê wan daye ji bo çi ye? O nazar için. Nazar için ha? Xwedê nezerê wan nexe naxwe. Xwedê bereketa xwe tê xê. Baş hay ji xwe hebû? Hadi ol bak. Qewet beşdar. Serçavên. Garan diçe malê çünkü êvar e. Ez jî êdî hêdî hêdî vedgerim malê. Mamo merhaba ştar. Çawa tu başî? Şte jî razî bo qewet weştara. Tu ji vî gundî? Ha serçavê min. Min wisa weke got min riya te birî belqisûra min nene rîheyra. Erê. Ez ê biçim Amedê, Diyarbakır. Diyarbakır. E. Dîrekir. Ez dîrek harim ne? He. Baş e. Kokra sağ sol mer. Na. Evê riyê ez ê bişopînim. Direkt. Dîrek tamam. Direkt ders vereceğim. Çend kilometre ye? 35 kilometre. 35 ha? Ha, 35. Baş e. Govêga tu jî bi vîya lîve biçûne em ê tê ketane yarişê est e. Ha? Ben de kanım. Serçavê me hay ji xwe hebe. Ta hoş bada. Oğur beştara. Rûkeniya di çav û rûyê
هم ولاتیا ده حقیقتا کیف امروز تینه ام نصف کیف خوش دبم کو زاروکک بجی اختیارک بجی پشتی دو گوتن المرو عامل بو و روکنیا خو نشانی مرو دا صعب کیف خوش دبم سرچاو امامو از او سازر جور جی کی بسکنم و به دری نشانی و بدم البری موسا لبر به تابلای بسکنم بنیارم به چه جیه که خوش ev der gundê Qetînê dibêjin 200-300 sal berê sê biraj alê Bexdayê hatine pêşî çûne deşta Heranê û pişt re hatine birayek jê hatiye li virê ev gund ava kiriye êdî 200-300-400 bê çend sal ez nizanim dibe ev gund ava kiriye ev gundê Qetînê û dibêjin birayek ji wan çûye di navbera Hezro û Licê de nizam lûr jî dibêjin gundek heye bi navê Qetînê ew jî heman bira li wirê bi heman navî gundek ava kiriye û birayek jî çûye Anatolyaya navîn deşta Konyayê li wir bicîbûye her sê jî ji hev belav bûne kesekî ku ji vî gundî û Nihal Amedê dijî ewî ji min re behs kir ew jî hê şîrî bûye Emirê niha nêzî 650 ye hê ji şîr bûye û hatine li Amedê bicîbûne ji vî gundî koçkirina hatine nêzî Amedê li gundekê bicîbûne dema min got ez ê ber bi vî alî ve biçim ewî behsa vî gundî kir û bi Xwedê hema min êrd gowaye ez hatime vî gundî yanî tesadüfeke xweş çêbû li pişta vir ji xwe semsûr heye gerger heye li pişta vî çiyayî û ava çemê Ferat heye ez ê êdî bi hêdî vegerim hetanî vîdyoyeke din ez dibêjim hayî ji xwe hebin û vîdyoyan temaşe bikin li binê şîroveyan binivîsin belê wa yekî dijî motor hat serçavê min oxur be ji ber ku zazan e saf fehm nakin ji kurmanciya min biaxivin aslında ez ê ji wan fehm bikim ama ji ber tam ji min fehm nakin nikarin dirêj jî biaxivin heyanî vîdyoyeke din hayî ji xwe hebin û bi xatirê we bimînin di xweşiyê de bimînin bi ernîgariya Kurdistanê re bimînin bi motorevan re û bimînin bi hebûna xwe re ew ciwanê gava din digot Amed Spor hebûna me ye êvîdarim Amed Spor vî qedr û qîmetî her tim bizanibe û qet ji bîr neke